Berti Berti kurban Berti 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 hayran Berti Kumam aleyküm ilmin ra Berti Khamad le khara dil ke khagir Hatta piro ke çides mengir Berti Berti kurban Berti 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 hayran Berti Ava bira germa keli Ava bira germa keli Serpe ya bu Hazret Ali Ez şum deslin gevi kali Godli ve ma dünya vali Berti Berti kurban Berti 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 hayran Berti Çağa bxêr, şeva baş, temaşevanên hêja nîvanên delal û bixêr hatin ser Weşana Pêkan TV, bernama Jin û Huner. Demeke dirêj bû me nekanîbû em programa çêkinî, lê îro em bi programeka pir bi qîmet dîsal pêşberî we ne. Îro 8 Adarê Roja Jinên Ketkar êl cîhanê. Me jî xwast bi vî avayî îro em jî programkê çêkinî, lê îro bilgisayara min jî hinek xerab bîye. Ez bi telefon dikevim vê nizam çi qas baş tere. Hîro programa me jî 2 salî bû kete salaxê duyemîn nêzîkî 2 salin em programa Jin û Huner çê dikinî. Destpêkê bernama me navexe her jinek hunereke xwe hebû me min û hevala xê Fîgen me bi hev re pêşkeş dikir. Fîgen niha karekî din dike ez silafê xwe jî ji we re dîşinim. Em hemû jinên ketkarê cîhanê em roja wan pîroz dikin ew çi qas di hundirî xwe de xemgîniyeke wê jî hebe lê niha ez bêm bî jine roja jinê ketkar tê pîrozkirin her çi qas wek min gotî di hundirî wê de xemgînîk jî hebe lê îro dîsa em jî bêhnî roja jinên ketkar pîroz be. Me heta niha nêzîkî sih programî çêkir pir hendik çi qas kete ser milê me me jî bi kar anî me nêzîkî sih programî çêkir me jinên ketkar anîn me jinên êşkişandî wanîn me jinên akademîsyen wanîn me jinên hunermend wanîn serva bernamana me jinên ajovan karsaz gewanî wanîn kar xebatê xwe bi me re parva kirin. Em nizanin hîn çi qas em vê bername berdewam bikinî lê dîsa jî em ê bînî qesîk dest me ve hatî jî em dev ji va programana bernadinê. Hîro sê nîvanê me pir bi qîmetê hene. Yek ez bêm dayîka me Şaziyê em hûn ser ekrana. Yê din jî em bênê hevalka me ji Rojhilata jineke aktivîst e. Dayîka me Şaziyê jî jineke aktivîst di nav kar xebatan dayê di nav ez bawerim kamerê we problem heye. Kar xebatên di nav wek siyasetmêderek di nav kar xebatan dayê. Hevala me nîvana me din Dîcle Rojhilat ew jî jineke aktivîst ji Rojhilat me xwast ew jî hîro bibe nîvana me em jî hunermendeke dengbêjeke xweş e. Nîvana me dijî Sariya Nurcan Kaya ew jî heykeltiraşek hîro nîvanê me pir delal pir qîmet bi me rane em dixwazin hîro bi hev re qala 8 Adarê bikinî qala rojê jinên ketkar li cîhanê bikinî. Ez bawerim hîro tiştên teknîkî hene li cem
دایکا می شازیه و دایک دیجله روشلات تو بخیر هاتی ساریا دنگم ته نه نظام شوال چیدم. تو بخیر هاتی سرچاوه هاتی از بارم تشتک تکنیکی هیه لجم حوالی دن ما حال بو کی چه کرده بوجی نظام چه بو problemik derket nizam çır bu reji Öncelikle te dengem te em hatin geptara berdam kini sariya nivane medin işte tekniki derketin me hami tişi çareser kır bu ama nizam çı bu kerem ke sariyam ta nas bikini bu hiro tişi de fikri Türkiye kurmancı dükücan zamanı dukazi tu hatikani ifade biki kerem ke pır spas. Öncelikle sözlerimi Jinjiyan Azadi felsefesiyle bütünleşen, bu felsefeyi ilmek ilmek öğren, sokakta, evde ve yaşamın her alanında büyük bir direniş sergileyen, büyük bir mücadele verip bedel ödeyen bütün kadınların gününü kutluyor ve saygıyla anıyorum. Görüldüğü gibi bugünün anlam ve önemi gerçekten büyük. Bizler açısından daha da büyük. Biraz da sokakların rengine baktığımız zaman bunu daha da iyi anlıyoruz. Her yıl sokakların rengi biraz daha da değişiyor. Daha da çeşitleniyor. Evet. Mücadelenin biçimi daha da değişiyor. Dolayısıyla bu vesileyle bütün kadınları selamlıyorum. Dağda, sokakta, evde ve yaşamın her alanında direnen kadınlar var. Kadınlar dünyanın her yerinde iktidara, erkek egemen zihniyete ve tekçi anlayışa karşı büyük bir direniş biçimi sergiliyor. Aslında biraz daha bunun arka planına bakmak lazım. Yani biraz daha tarihsel sürecine inmek gerekiyor. Tarihte birçok mücadele biçimi sergilenmiştir her alanda. Biraz daha böyle tarihsel süreçteki o feminist hareketlere bakabiliriz belki. Yani feminist hareketin çıkış noktası büyük bir sıçrama yaşandı. Yani ortaya bu şekilde çıktı. Peki nasıl çıktı? Yani Fransız devrimi ve aydınlanma düşüncesi zemininde şekillendi. İdeolojik ve politik bir hareket olarak da okunabilir. Tam da bu noktada yani çıkış noktası modern zamanlara denk düşebilir diyebiliriz. Gelek spas Sarya tu dixwazî tiştên ilave bikî hene tu dikarî bêjî yalnız dayîka me şaziye hat em destpêkê bênî tu bixêr hatî serçava hatî îro nizanim çi ye îro roja jinên ketkar e lê em tiştên teknîkî problem jiyan dikinî bixêr hatî serçava hatî deng serçava tamam tu çawayî başî başın şaziye şenerim Tarema Doko şaşkır koma çor üniversiteli 2 lise mezunu az siyasetle uğraşmıştım. Kamsar haşti mehe dankini. Ere hîro heştê adarê heştê merdê roja jinên ketkar e eger yani oxtêk dibên heştê adarê çi tê bîrê te tu çi hîs dikî tu dikanî ji me re wana hîro parvakî Haçlı merde 1857 Amerika Birleşik Devletleri tekstil işçileri grev kirin şavitin ji şindo 129 jin şavitin 1921 jî qabul bûn li ser vê ye jina heqê xwe gerîn emekçi emekdar که چه جندونه هنه گیره مگه خگرین سر و یه چه بو ما جنی özgür بین ما بخواه حسای خب بکن ما دلی خد و چه هات ما وی بکن ما وی بخوازن
Serveye va avka derket. Var roja hata ilan kirin. Aynı bu Eh, varıyor serveye dengem diyor derek ki. de hinek jbata teknik problemi heye az Der bavarım. sanki pit denk ama denk tepemi gel. Dengem ne Kasayı de? kışlıyor ağlamışım. Ha tamam. Neyse. Tamam. Hinek dengi kapılan bakım. Başa yani تاگو يعني جن د فابریقه دا 120 نه جن هاتن شاوتاندن لسر مرنا وانا لسر يعني از چه بیم واجنانا جبرگو تکوشین کرن واجنانا مجادله کرن و روا يعني ام بين جنن ورق جنن جسور و روا و ریانا جمره بکرن ایرو ام سجن لسر و پروگرامانا لسر تلویزیون دکانی در کبنی خرسه بلکه جی هنک فایده وانا جی مهه يعني 100 وانا ريو ما بكر يعني كده Peşi vana var. يعني پیشو وانا بكر او جنين Peşi vana جهان var. مگو جنين ورق هين جي ام يعني ساي وان دا جنين لچیا تکوشین دکن لجاته تکوشین دکن شر دکن هين جي توا نبونه هين جي عمل حقیقه ما فقط دگرنی Tom ki hakkı این که tom جی ناویه این حقیقت tom نه هیچ mücadele خد دوام تکنه این حتی وای mücadele خواهش تکنه emekçi جی işçi جی ev kadın جی yani که چه جن دنیا کجان جن herkes ki tartı خر mücadele خاطر که İsa Türkiye خاطر که ما özgürlüğü Türkiye mebla İsa özgürlüğü kaç ki خاطر که özgürlüğü bu ki خاطر خوازه İsa belki ki jeni mücadelecine jeni şiirin jena خواسته her tişteki bakın jena خواسته her tişteki bakın jena mi vanga parakın jena kurmancacı evet akıyor bütün emekçi kadınlar dünya emekçi kadınlarını kutluyorum Anatoliye daka yo haşti مرده جیرا پیروز سکم بله همیشه هشته آدار جنین کتکار ایل جهان ایل کرد آناتولیا نوین لکجان کولانا شرد کنه لکجان کولانا الحقیقت گرنه ام جوانا بجنا خل بروان دتوینن اما دیسا بگرنته ام ورنی ساریا تو دناف پکانه دجی کار خبات دمشینی از باورم نیوانا میدن کات پروبلم اوه هیه نهات Tamam. Sarya dengem tete. Eri başlayalım. Kereple. Tücün nav pekana nav pekan jene de ji kar xabata diki yani hatta naha tu çava dikani jmara vana şirova peki yani vak rengi ki jene tücün nav andayı çand salın yani tu kari jmara hene serbe şirova peki kar xabata ve çava terne tu vak jen tu çe katkı nasıl bir katkı sunuyorsun? Nav pekan jene de az. Aslında genel olarak baktığımız zaman yani işte hepimiz kapitalist modernitenin etkileri altındayız. Yani kapitalist modernitenin etkileri giderek çoğalıyor. Modern şehirler inşa ediliyor. Bir tüketim kültürü yaygınlaşmış. İnsan emeği yok sayılıyor. Tüm bunlara rağmen kadın emeğinin yok sayılmasına, unutturulmasına karşı yeni bir görünürlük kazanıyor işte. Mesela geçmişte baktığımız zaman biraz daha derine indiğimiz zaman kadının emeği her zaman arka plana itilmiştir. Yani bir emek mücadelesi var. Oysa ki yani kadın yaşamın asıl kaynağı. Kadının tarihine baktığımız zaman kadın doğayla bütünleşiyor. Bir avuç tohumu toprağa serpiştiriyor. Ve ona hayat veren, derinlerine kök salan bir yaşam mücadelesi var. Orta Anadolu Kürtleri olarak, Kürt kadınları olarak bizim farklı bir noktada ilerliyoruz. Yani bir göç hikayemiz var geçmişten bugüne kalan. Yani işte medeniyetin doğduğu Kürdistan coğrafyasında aslında geçmişteki kadınlar inşa ettikleri o emek sürecini
ardında bırakıp bir göçle yüz yüze kalıyorlar. Bu da emeğin tamamen unutturulmasıyla ilişkilendirilir. Pekan çalışmaları bu noktada mesela kadının emeğini daha da görünür kılma, geçmişteki yaşantılarını görünür kılma, kadının toplumdaki yerini, Kürt kadının toplumdaki yerini, göçle birlikte kaybedilen o değerleri tekrar görünür kılma noktasında bir araya geliyoruz. Bugün de olduğu gibi aslında çoğumuz birbirimizi belki tanımıyoruz ama bir araya gelerek yeni bir şey inşa ediyoruz. Yani yeni bir belleği oluşturuyoruz. Aslında birbirimizden öğrendiğimiz o kadar çok şey var ki o argümanları tekrar bir araya getiriyoruz. Pekan'ın çalışmaları da bu noktada önemli. Geçmişte birçok röportaj yaptık. Kürt kadınları Orta Anadolu'da nasıl direniyor, nasıl var oluyor? Özellikle egemen devlet anlayışının biraz da göbeğindeyiz. Dolayısıyla kendi kültürümüzü ve dilimizi unutmamak adına önemli bir çaba sarf ediyoruz. Ve bunları arşivleştirmeye çalışıyoruz. Hep birlikte. Kesinlikle. Evet. Nivana midin ez bawarım teknik problem derketiye dijler roşalat şiya ji hunermendik bu jineka hunermend bu û jineka aktivist bu medxwast ew jî ji me re were hinek jinên roşelat li ser wan hinek ji me re qale bike. Ew jî ez bawarım teknik problema wê hey hêvîdarim ê demê din de were teva me be. Em dîsa vegerin dayîka me Şaziyê ez dibînim bi rastî ez ew heyecana te dibînim di nav mîlet de demek deng dikî demek mesaja ji mîlet re dîşnî em dibîn em tiştekî nakinê yani bi rastî ez te dibînim motivasyonek tê min dibîn jinê me hene demek ez terim welêt ez jinê çaxê der ez dibîm ez herim tengê vê re sohbetê bikim ez tengê me qale berê ji min re bikin hema şikatê xwe dikin dibê jiniyê min e dêşene tansiyona min heye qelbê min heye hema şikatê yani şikatê nixweşî xwe dikin demek min bi te re deng kir min bi rastî ez hez nekir ez telefon deng kim dibên ya ji Mixir da ji Mişir da ji her çar parçe Kurdistanê de te xeber dane min goş te re her bijî bi rastî yani te ji her alîgî da xeber te heye ez pir bi te serbilind bûm bi rastî pir kêfxweş bûm yani me got îro heştê adarê em dixwazin dîsa vegerin ser mijara xwe tu jî jineke Anatolya navîn ez wek mînak te li her derekeyê din nîşan bidim gotinê me Anatolya navîn hene dibîne mer gotiye jin gotiye yani rolê jinê çi ye ya mêra çi ye ya jî mesela dibên mer çolin jin golin yani va atasözüne ez bê va gotin nav me de pir kartînin ji vana mirov dikare çi fam bike yani hinek jinê me Anatolya navîn va tiştana de tu dikanî wana jî şîrove bikî jinê me kem pênce solî ber vê de heynî wernî heynî kemer jinê me doğruya jin mer çolin jin golin jin aslında her tiştakin malekê de her tiştakin jin gîragiya malê jin dakin jin xwasine jin bûkin jin keçikin jin îdarecî ne jin qewanî ne jin heleyî ne jin ekmekcî çi îş hene gî jinin merê ber malê belkî rizqekî jin keritîne ew mala ew çewka ew hesa ew kitana yê jinê çax dikine mer jî sayê jina da ser me datistine aslında jin tîçi da ne mer tavan mer wê wanê tavan jinekek merkî xetemire ê kurkê xwe girtike bûkê xwe tîne keçikê xwe tike bûk her tiştekî temam tike tune yê heyê yê tikişîne yê relê tike ama jinkê merik mir jinkê merik mir merik te me heyo
لو که بری خیلی وقت که کاش که نیست که ناده خونی نیست که ناده دو که نیست که ناده مری که aslında او سلطنتی او تشتا گیر پشت جنگ توی او گیر پشت جنگ توی اویشانا جن هر تشتا کن مرجی پشتن yani %99 jine hasay ki tane kazancı ameray. Datwara jina çı kışan bin dasad çı aziyat haynan çı dinanan. Jin dasali bun bafke zulüm lekir. 15 sali bun beri lekir. Da haysali bu çuba merik. Merik şunda çikir. Çi şunda khazur kir. Khazur şunda khasiye kir. Jine ve çande kıymetin ki و توپلما گی توپ اثر هفته کردن تو هفته نخش برخواب فادیت کردن تو گوگ ما نایی که نوی مدار که و ما نایی که عدب سزا ما نایی که او که چلا تکشان رو که شور رکشی کوت نت کردن گیب خاطر کردن تو چون نان لیت اخستن در گوشی لیله میری که شبان از چوله تات به نیبرو تات که شیفتن از جنکی تخست این رچباره این خارمانه این دوگانه تاجون این که جنکی عجلت که در گوشی اجمال جیتینه نیتشنه خارمانه yani bütün evin yükü hasa kutu git akib jinke doy meril bar molena sirti jinke hava tabina yalnız ve dare jene me kurman jabare ve dare bir kısmı he kaç komun kaç ke mole mazun ek bofki khafqat ek brani khafqat bin dasada per aziyat mutsandım نزدیک ببینم عذاب نتکشاندم چینکه پاشی بیتایم güç av ya sazik webime güç hav jena shuriha paratke le cemaat mera rutanishtin jena shuriha paratkerin zamoy khatwat shuriha khayshta goten ke kaç kaç sibat wat tuchun hav ditanon yani va ish hav ki gil jenal hav ditanon kaç kaç terbil hav ditanon eden ek kholi khayu khaji tabin dasa davne ezmişbun çünkü bir avna çım ezmişbun avna jevi khadam bun mala baf ke tanki ki khiyu khaw bran ya khar pishtanawun minak per qusul mesnat kar ama hingeji jene aynı mali baf ki kha mal mazno ek hayi ep bran ya cmer ep avka tam to junana per sıkıntı nakşondan ve junana sıkıntı per nakşondan minayeden ve gidin ji yükü mala ji jinin ama jinemi نهال وی زمانی ایل خواهی یعنی ایدن زیده کرنه کسی ذاته تبا خواست خزورا جیتونه مرک جینا مرکه برنه گیه پکرکه خواه کلفتی خواه آشا یخواری گیه جی مسلمه ذاته تیچه ده هنه جن کات ناکن خزنی گول کورن جنه گیه باوینه ایچی خواه لخواه یاقا خواه نویمن کات کن ای جنای ونگه yani merced sayı jana da hana jin hem doken hem khosna hem buken hem kaçken nivana vreken ke çe gil jana tue ama yemagi jana per kot natu na yemagi jana noji ke yak rentwa ko korek rentun te jinki renda ke merek bu kosta akta te jinki khirenda no yedim no ver jana ye yani jin no yedim kıymatın jin no yedim kıymatın yani یک از سینم ونگانه جن امک ما یک آخیه الحقیقه yani بوی تشتاکیل بوی رایه که yani خطابینا پاش میرا تابینا پیشی aslında جنمی yani bakın پیشی خاکن bakın yani evej bakın evej yavaş yavaş işte ancak hınne tebisine تخینه شو çok şıkat ki تخینه ki avukatın ki doktorun jene Kürdü ayke kurmanca hep orta doğuya da hatta İran'e Avrupa'da hatta döne oyunculuğu takana cümerin her darake dana meclise dana le Türkiye bize kota ancak demehe
Edin tu daratına. Demek jene kurmancay dو adımot barwanana. Yani peşengi Sorun jine etedin cihane hana bir. bigine tibri. Ay. Peşi civana. Yani Aynı peşi jivana. jine cihane El peşi kurde civana. henek tekniki Bare problemi henek vaha mümkün bare dereng bir bige. boşanma tamam. Yani bare je gündeki daha sonra bir sonra jinak tuata berdim. Ama nuha abi he. İdin ki Çıma ekonomi he? özgürlüğü yetiyor. Jene mersar niye kaydın doğasyon niye mecbur sıkıntı yok bükşinin. Kedin sıkıntı yok yedin şunu akna bükşine. Etu am jihani. Yani xeyr hem çalışmıştını hem kazanmıştıkını xeyr hiç zulme elmattıkına. Zinci bu veye boşanma to ne yani veye zinci haklına. Hatta noatımı da ben dersadım. Noş dönüyor dine, tıkına, çalışmıştığına, para kazanmıştıkına, tenel korkuamıyorstukına, iyi şivat kayna hinga av dis avcı ha. Yani bir yere kadar jin Poşin disa şorre mero disa ete apartıskene. Disa niye üzgün, disa niye sarihane, niye dasehane yani. Hatta darake dokısına yani. İyi xwandîjî naxwandîjî. İyi eğitimli eğitimsizî. Vay vana yani. Degu jine xwandayî hîn pir tişta dibînine lê ew vedişêrine. Yani jine akademisyen, jine Zaten jene xwandî üniversite mezunu. Doktorata, avukata yani üniversite mezunu. Avcil tamam ver yok kaynına aslında من وقت تجربه که ای قادنی جوانا مسلطرن مرکه وانه هنگ گرت کنن واجی ونگه از خاطر ناف دا گردیم yani موقعی که به araştırmışım kwa jene mi ey qadini muslina kwa vana xondik hem çalışmıştın hem işe muatıkına hem hürmetin merik tıkına hem korku gırtıkına men meskir jene günde ey qadini jوانا hing kıymetlerin hing rahatın yani ve jvan bizanın. Belki ev jine ev kadını belki sorun xeb havra parva dikine der ciran xer qale xat dikine ye dine belki dühündürü xada ve dişerine naxazna ma yani belki jine akademisyen işte probleme xehene naxazna vana onun per zaman am tange nabere bide soluk ke amarni sar ya nivana mani dijit bir teknik problem çe bu ama reji jimra mesajı te çebi çene bir nizam reji tutukani uni sar ekrana. Tamam. Bir teknik problem pırın lacam mıcı hene. Sari amşta bir persini tu te magu destpeki xabada naskirin le jber tekniki problem hebun sari magu kiye çi kari dike yani tu hünerme yani tu heykeltıraşi tu resami tu listikvani gelek tişti te hene dibe on parmanda on marifet dibin yaptır ki da ev tiştana nina zaman az jber tavunum tu jivak jin demak tu kari xadiki yani heykeltıraş mesela işe meraya yani hatta naha metim dugu heykeltıraş merin da çima vakara helbijart da çima khast bibi heykeltıraş mesela ev ne zoraj bu jine gera. Yani açılışta da konuştuğumuz gibi bugün sokakların rengine baktığımız zaman bizde de büyük bir heyecan vardı. Her alandaki o direniş. Kendimi tanıtmaya belki fırsat olmadı ama ben bir Ankara Kürdüyüm. Ankara'nın Bala ilçesindenim. Hacettepe'de üniversite okudum ve orada master'ımı bitirdim. İlk başlarda benim de resme ilgim vardı. Yani ressam olmaya karar vermiştim ama toplumda yaygın olarak şöyle bir söylenti vardır. İşte kadın heykel yapamaz. Heykel her zaman erkeğin işidir. Yani kadının fiziksel özelliklerini ön planda tutarak bunu böyle değerlendirdi. Bu söyleme karşı ben de tek tercihimi heykel yaptım. Yani kadınların da heykeltıraş olabileceğini ispatlamak adına heykel tercih yaptım.
Hiç de Evet. öyle zor değil. Yani kadın istedikten sonra her şeyi inşa edebilir, her şeyi iyileştirebilir, her noktaya dokunabilir. Yani kadının o duygusal zekası bence daha da ön plandadır. Bu fiziksel özelliklerini arka planda tutar. Dolayısıyla kadının girdiği her nokta büyük bir anlamda tekrardan var oluyor. Bu sebeple bu kararı aldım. Çalışmalarımı da bu yönde inşa ettim. Yani işte kadın temasını ele alarak inşa ettim. Evet. Çalışmalarım daha çok son dönem çalışmalarım barış anneleri ve göç üzerine. Bunu tercih etmemin sebebi Ankara'da olmam. Yani o bürokratik ortamda çok fazladır. İşte okuldan çıktıktan sonra sokakta barış annelerini görebiliyorsun. Beyaz tülbentli bir anneye denk gelebiliyorsun. Köklerine uzanıyorsun dolayısıyla. Kendi kültürüne, Kürdistan coğrafyasına doğru uzanıyorsun. Bu bizde de büyük bir kırılmaya sebep oluyor. Çünkü orada çocuklarını kaybeden, barışı inşa etmek isteyen kadınlar var. Dolayısıyla bu benim çalışmalarıma çok sık rastlandı. Onların o beyaz tülbentini akademik alana çekmek başlı başına bir sorun. Çünkü birden fazla sansürle karşılaşabiliyorsun. E, Birkaç performansım bu noktada engellendi. Çünkü egemen bir devlet, resmi devlet ideolojisi içerisinde onlara karşı unutturulanı yani görmezden geleni tekrar ele almak bir sorun. Yani barış annelerini tekrar gündeme almak bir sorun teşkil ediyor. Birçok alanda zorlukla karşılaşabiliyoruz. Ama Şaziye teyzenin de ifade ettiği gibi, ananın da ifade ettiği gibi kadın yaşamın asıl kaynağı. Yani baktığımız zaman bir avuç buğdayı bugün de tüm insanlığa yaşam veren, kadının bilgeliğini ve yaşamı kökleştiren yine kadın. İlk defa gıda olabilecek otları toplayan, eken, yeşerten ve çoğaltan yine kadın. Kadının bu anlamda varlığı bereketi ve iyileştirmesidir. Yani yaşamı iyileştirmesidir. Yaşatmak üzerine bir düzen kurulmuştur yani kadın tarihteki kadına baktığımız zaman. Bunun kökleri bugüne de uzanıyor tabii ki. Tarihteki birçok sanatsal imgeye baktığımız zaman, birçok kadın heykeline baktığımız zaman aslında bir tanrıça kadın figürü ön planda. Yani bereket, doğurganlığın, bereketin, çoğalmanın ve yaşamın izleri karşımıza çıkıyor. Bunu hiçbir egemen zihniyet kesinlikle inkar edemez. Orta Doğu karanlığına karşı da kadının baş kaldırısı söz konusu. Gelek spas. Tu demak heykela çediki, yani resma çediki tu xedur da azat dibini tu tukari her tiştiki çebiki mesela. Yani az önce de ifade ettiğim gibi zaten sanatsal alan bir ifade biçimidir. Yani özellikle baskıcı toplumlarda işte egemen zihniyetin hakim olduğu toplumlarda bizim de içinden çıktığımız Türkiye gibi toplumlarda erkek egemen zihniyeti ve devlet anlayışının yoğunlukta olduğu bir coğrafyada sanatla uğraşmak zaten başlı başına bir sorun teşkil ediyor. Çünkü sanat konusu özgür bir alan, bir ifade biçimi, kadının kendini rahatlıkla ifade ettiği bir alan. Dolayısıyla o alana çok müdahale olabiliyor. Yani ben de birçok sansürle karşılaştım. Yazdığım tezde Kürt sorununu ele aldığım için e, dışlandım. Birçok baskı oluştu üzerimde. Özellikle sur konusuna değindiğim zaman. Yani iktidar bir yandan özellikle mekanlardan değinmek istiyorum. Mesela Sur, Kürtlerin ve birçok etnik kökenin yoğunlukta yaşadığı bir coğrafya. Bunu ele aldığım zaman haliyle ne oluyor? Bir devlete bir baş kaldırı söz konusu oluyor onların nezdinde. Bunu kapatmaya çalışıyorlar ama her defasında onu tekrar kadının eliyle örmek, onu görünür kılmak, sanatsal alana çekmek, e,
birçok zorluğu da beraberinde getiriyor tabii ki. Ama tüm bu sansür ve baskılara rağmen kendini ifade etmek, sanatla kendini inşa etmek, ifade etmek, var etmek çok önemli bir noktada da duruyor diyebiliriz. Belli gelek spas yani Megot Hero farkındalık günü yani değil bugün kadınlara çiçek, çikolata ve benzeri şeyler almak değildir. Aslında bugün kadının biraz farkındalık yaratmak için daha çok bugünün önemi aslında her ne kadar kapitalizm bunun içini boşaltsa da boşaltmak istese de ama bugün asıl anlamı farkındalık yani بخا هسیانم بین بکردی لهن ولاتان وک رسمی تعطیل ده اعلان کرن جن و روکش خرطارن گوری دلخه چه دخوازن ایدکن لهن ولاتان جی هین قدخه yasağı yani tünükani tabi yani hakika bigari lehn welatan jî wek protesto jin derdikevin alana li mafê xwe digerin yani hîn min hîro tiştek bîst li Almanyê 1970 heta 1970 jin ne azad bûne heta mêrê wana nabên tu dikanî her bişuxilî yani heta îzine ji mêrê xwe nastînin ne dikanîne herin کار خبات بکن ام دبین آلمانیا مدرن آلمانیا دولتی که باشه لی وانا جی 47 سالن ام بین جنی بنو یعنی 47 سالن کو او آزادی هاتی که جن جمهوری خا نپرسن هرن کار خبات دلی خا چی خواستی هرن بکن یعنی بفکرن کو جن حتی نها نه آزاد بونه آلمانیا جی ülke مدرن جی نیوانا می دنجی هات دیجله تو بخیر هاتی سر چاوا هاتی ایرو تکنیک جیاقا من نبود چیه نزانم تجی بخیر هاتی سر چاوا هاتی روژتا جی پیروز بجانه نیک ساعتی زرپس خواهیش دخوازن دیجله هینه که هاتی ما بدا ناس کرن از زیده دریج نکم دیجله روشلات کیه او جی جنه که هنرمنده اکتیویسته کرم که خبدا ناس کرن دیجلو حیشت آداره چی دفکری؟ سلاورس ایوارا هیدارم بخواشی به از دیجله روشلات از روشلات کردستان me از geçe Urmiye me yani Urmiye bajarı me ser bajarı vani ketiye serhade le ez karim bejim ez geçe Kurdim iro roje ez taybet ve roja 8 Mart'te 8 Adar iştebahi jinin cihani ketkar jinin hemû ketkarin پیروز دیکن تای به جنین کرد گریلای سریچیا دایکان جهم کا پیروز دیکن هیویدارم یعنی از تنی و روزش بوجنه نبینم همو روز دبش بوجنه بود چونکی جن جبوی جیانی جبوی براسی گله emek dedi. Yani ne tane dünyaya da yani salı da bejim rojek tane jibوی جنبه از bejim همو روز دبش بوی جنبه çünkü yaktışta ser yani ser piyade girer jine ev rastiye ki. Bale. Yani 8 Adar jibuta yani dixwazî çi bê mesela yani ew jinên 120 neha jin hatin şewtandin va rojan bênî diyarî mekirin tu çi dixwazî bê mesela bo tiştana wek jineka aktivîst tu ez bêm li sê çar parça Kurdistanê te jiyan kiriye hem li Tirkiye hem li Rojhilat hem li Başûr mesela te jinên wê derna jî te dîtin jinên Kurd li wir çawane li her se parça Kurdistanê te çawa tu dibînî azadin an ne azadin li mafê xwe digerin ya ji rewşa wan çawa ye di kîjan astê day ez wekû jinekê Kurd wekû te gotî ez li sê parçên welat li Bakur Başûr Rojhilat min jiyan kiriye bi rastî jiyana jinên Kurd gelek zehmet e belê gelek bi nexweşî derbas dibe min li Başûr dît jin wekû biborin yani Rojhilat aynı tiş wekû kolekî dibînin jin ji bo zarokanînê jin ji bo xarinçêkirinê jin ji bo malpaqijkirinê her tiştek bibe jin heqê wî tune ye biaxive lê
نزانم حتی کینگوی اوه و صبحاجو اللي مالسف افتشتانا هی دوام دکجی از باورم يعني فكرة من نيرنا من كو اجي جنايكم بصالان استني جيان دكم اثرتم بيجم جيانا خدا قهرماني جيانا خو ازم çünkü ez jinek bum evi herkes zanı roşlatê Kurdistanê da jimbûn Kurdbûn bi xwe problemek gelek mezin e من bi dewletê re şer kir ez ketim hepsê min bi malbatê re kir ez hatim heşakirinê yani her alîva min şer kir ez dayîkek bûm min tenê mücadele kir min du keçê xwe mezin kir ez hetim dibêjim kes di jiyana min de di dunya min de qehreman nîne ez bi xwe qehremanê xwe bixwime eger tu dibînî civak rêkê nadite eger tu dibînî malbat rêkê nadite eger tu dibînî dewlet rêkê nadite yan tê ser piyabî yan tê ser piyabî ez hetim dibêjim şer bike şer bike Yani rû ev nenê tiştên tengatil qebûl nekî gerek ji bo na wan çi têkiliyekî bibira bibe şer bike. çi bibira bibe ez hertim dibêjim yani bibû nezî ku tu dibêjim belkî şaş were fehm kirinî lê dibêjim bira mirinek bi şeref be nek bi koletî be ez jiyan bikim ez koletî qebûl nakim ez vî niqat bêjim belkî hûn bawer nekin bedena min têş rihê min têşe ez gelek cara dibêjim ez dibêjim însanê ku heps nedîtibin însanê ku işkence nedîtibin nizanin qedr û qîmetê azadiyê erê herkes dibêjin azadî slogan azadî ema te nekişandî ku tu bikişînî tê hinga zêdetir qedr û qîmetê azadiyê bizanbî Rast yani em ne koleyê keskî ne em ne namusa keskî ne û nabe em eger mesela werserinde jinê jiyan afirandî jinê zarok çêkirî jinê yani dünya serdestê jinê hatî çêkirinê dibêjin çima xwe bêdeng bike bira nebêj ya ez tirsim ji ber zarokê xwe min ji zarok hebûm zarokî te ji te dibîne erê zarokî te ji te dibîne wisa mezin dibe dibê tu ji zarokê xwe re bîmînak ya min du keçin jî yani ez bêjim xort jîn law jîninin yani eger ez bî hindik tişta ji ser xwe qebûl bikim sibê her du keçê min jî bêjî ya mala me da dayika min ji ber me xwe ker kir bavê me stiyê wî şikênan serê wî şikênan malbatê we kir dewletê we kir şer me eyb nizanim eşîret e şer me eyb cida cê xwe ihtiram cê xwe ema meriv nahêle meriv bindest be eger te rê da te keçê xwe ji bindest kir te civak bindest kir ez hertim dibêjim çi bibira bi min gote belkî şaş were femkirinê bira ez bi şeref rojekî jiyan bikim ema ene emrekî bi koletî jiyan bikim ez wê naxwazim hêvîdarim jinê me jinên cîhanê taybet jinên Kurd vî tiştî ji ser xwe qebûl nekin jin yek ji dibî destê xwe bid destê hevdû lê malesef ez nika dibînim biborin min jiyana xwe da tecrübe heye ez van tiştana ku min dîtî ez diaxivim jin pişta jinê da lê dixe erê jinê me gelek baş her ku destê xwe ema gelek yan ji pişta hevdû da lê dixin çima dibî wisa be ew ji we ku te ye dibî tu carek nedî hevala te bikeve xuşka te bikeve dayika te bikeve hewce nake te hindik tişta bikî yani hindik tişta ji xwe dûr bixin zanî gelek cara ez bêjim em jin bi xwe rêkê din zilama ku me bindest bikin yani em hesûdiyê di nav xe de rakin aynen hesûdî bira nemîne bira wê tiştî ji rihê xwe ji mêjî xwe bavê jin derva jin destek li jina derkevin piştgirî li aynen herdin ez hertim dibêjim belkî gelek ciya gelek hesa ji ev gotibe ez hertim dibêjim rihê jinê gelekê xurtin zilam tenê fîzîken xurtin aqlê xwe da biborin ha zêde nexurtin me ne cidî ji dibêjim belkî gelek şaş were femkirinê lê jin bi rastî di rihê xwe da di mêjiyê xwe da gelekê xurt eger bixwaze çünkü em dibêjin tarîx dünya jiyan serdestê jinê hatî avakirinê ji vî master ji vî xurtir tune ye dema rihê te xurt bû dema mêjiyê te xurt bû fîzîk nikar tiştekî ji te bike rast e li serê we jî gelek mesajê girîng gotin lê ez hêvîdarim piştî programê mêr êrişî me nekin ji ber ku em dibin em destekê bidin hev em yekîtî jina çê bikin ne min got bira şaşnayê femkirinê hevalê me zilamê gelek baş jî hene alîkarî jina dikin jî hene rast e yani bi rastî
yani filozofik dibêje içinizdeki erkeği öldürün. Yani nabêje mêretî bikujin. Dibêje yani zilamê zalim. Yani ez zulmtî li ser jina dikin. Êşev jina dikişinin wa mêrana di hundirî xwe de bikujin. Ev بله gotineka pir bi qîmete ji bo min yani dibe içinizdeki erkeği öldürün. Yani zalim erkeği öldürün. Gerek zilam jî hinek li ser vê bifikirin. Jin jî yeka mîna min e. Ev çima ji min re xwarinê çê dike, ev çima paqijiyê min dike, ev ne xizmetçî min e. Ev hevala min e, hevpara min e. Ez yani jiyana xwe gerek bi hev re parve kirin. Her alîkî de. راسته Em werin ez bawerim Dicle'ye din problematî teknîkî jî çêbû. هله شکر Dijmera stranekî xweş bî hîro. Dengê ده te سر çi xweş شبا e. Em گلک dixwazin سپاس stranekî guhdar bikin ez bawerim rê jî helbesteka me jî hebû. Tu dikarî wê jî amade bikî. Em dixwazin wê jî guhdar bikin. Dicle tu dixwazî niha stranê bî an jî tu kengê dixwazî? اسکار نکاش بجم هیچ پروبلم تنه Tamam. Kerem بیشتر te. ده Ben گوتنی zêde نخواد herî بجی çi merak kir hinek me moral were. راسته سویدام گره Kerem ki seni برن te çi te هندێک dikanî bî. سەرماش بوومە گەر کەیم کاسی دەنگێ من دەهەبێ li bağê min bu zivistan ay dilberî nem gülistan li bağê min bu zivistan ay dilberî dem gülistan ay dilberî dem gülistan celmesi bun bağı bostan veranezim malem hırap ay dilberi kemen ale Fekiye teyran edi kale ne hoşeki pir be hale ay dilberi kemen ale Fekiye teyran edi kale ne hoşeki pir be hale hem gülü hem ruhani hem derdi hem dermani hem gülü hem ruhani hem derdi hem dermani hem hakimi hem lokmani veranezim malim hırap ay dilberi kemen ale fekiye teyran edi kale ne hoşeki pir be hale ay dilberi kemen ale fekiye teyran edi kale ne hoşeki le Her bijî iştara her bijî deng û dilê te sax be canê bi her hebî. Ez tirsiyam min got tu dîsa çûyî lê teknîk çêbû dîsa. Hevalên hêja em programa xwe berdewam dikinî nêzîkî 5 deqeyê jî program derbas bîyê. Me nizanî wext çing derbas bû bi rastî. Dîcle dîsa ket ez bawerim. Rê jî helbesta me te amade kiriye em giran giran nêzîkî tevabûnê jî dibin lê ez dixwazim bi Sariya re dîsa berdewam bikim. Sariya can tu dixwazî mesela jinê me Anatolya navîn ra jinên ketkar ra çi dixwazî tu çi mesaje dixwazî bê? Ma jin çi bikin yani ji bo mafê xwe ji bo kar xebatan çi zanim jin zêdetir li mal da dibêne ev qedina
Yani tu karî nakin bin destî ne yê jinên wisa re tu dixwazî çi bê? Öncelikle şiir kısmında bir teknik problem var sanırım. Ekranlara taşıyamıyoruz. Benim mesajlarım yani aslında Kürt kadını olarak önce buradan başlamak istiyorum. Ve Büyük bir mücadelemiz var. Yani 21. yüzyılda özgürlüğü ilmek ilmek öğren ve bunu büyüten büyük bir mücadele sergilemiş kadınlarımız var. Şu an tüm dünyada yankılanan bir slogan var işte. Jinjiyan Azadi felsefesi. Bu aslında bizim içimizden çıktı. Yani devlet şiddetine, işte erkek egemen zihniyetine, Orta Doğu karanlığına karşı kendi köklerimizden, kendi geçmişimizden bir felsefe çıktı. Yani bu felsefe aslında biraz da baktığımız zaman kadını ön planda tutan, kadının yaşamın asıl kaynağı olan, kadın kendi emeğiyle, kendi öz örgütlülüğüyle yaşamı şu an iyileştiren bir noktada. Dolayısıyla bu sebeple bu slogan o kadar yayıldı ve dünyaya mal oldu, evrenselleşti. Bu yani noktada şunu söyleyebiliriz. Kürt halkı olarak yani bizim Orta Anadolu Kürtleri olarak bir sürgün hikayemiz var. Bir göç hikayemiz var. Yani bu göçün nelere sebebiyet verdiğini az çok tahmin edebiliyoruz. Yani asimilasyonla karşı karşıya kalıyoruz. Köklerimizden koparılıyoruz. Kültürümüzü unutuyoruz. Anneler aslında bunu yaşatandır yani. Yaşama yön verendir. Dolayısıyla kadınların sesi her alanda öne çıkmalı. Ev kadını olabilir, evde direniş sergileyebilir, sokakta direniş sergileyebilir. Dağda büyük bir mücadele biçimi sergileyen kadınlarımız var. Dolayısıyla her gün daha da fazla sesimiz yükseltilmeli. Kendi öz gücümüze inanmalıyız. Örgütlülüğümüze inanmalıyız. Örgütlülüğü ilmek ilmek tekrar örüp yaşamla bence bütünleştirilmeliyiz. Burada Orta Anadolu Kürtlerine de şunu söylemek istiyorum. Yani asimilasyon giderek hız kazanmaya başladı. Çünkü kapitalist sistem bizi gerçekten derinden etkiliyor. Dolayısıyla onlara kendi kültürünü unutmamalarını tavsiye ediyorum. Gelecek nesillere de bunu aktarmaları noktasında yani bir öneri sunuyorum. Çünkü biz köklerimizle var oluyoruz. Bu noktaya da değinmek istiyorum. Spas. gelek spas tara em warnê dayîka me şaziyê ez dibêm tu aktivîstekê mezinî di nav siyasetê da niha em dibînin li qelekî li Cîhanbêyî seçim jî heye. Tu çi dixwazî bê ji va îsanî me ra ya jî jinê me ra tu çi bangewazî dikî? Yani hinek jî li ser mijara seçimê jî em bîne germahiyê wê jî heye di nav me da. Em jî li heyecankê li Ewropa tenê temaşa dikin tişt dest me venê tu çi dixwazî ji me re bê ji bo wana? Dengê te ne? Doke mer kaçı bu keme Anatoliye gül. Doke mer kaç kemer bu keme Anatoliye ro gül nevrozi ona piroz sıkma. 8 Mart'a piroz sıkma az tışta ki doke xet doko dersa poştum kaçık bu ko çava poş sıkım. Peşiye me seçime ki he. Para önemli. 100 salın kami bir yabancı katini 100 salın kamtadini ilk defa yeki kurmancı tıkhavi onurame şerefame kam jin olarak pişti khap havdini kam dasti khat hav kini kam bir seçime qazamış kini yani sul qalaki kıyma kayıp kırsa qazı ki mayknişe dokno qazı ki mayknişe yani اونی قش سرکا و نقل 100 سال اقتدار نه که سال کش بخادن اونی که بخادن سوا کرکی خا سوا یزگرگی کرکی خا سوا گرجای خا
یعنی وقتی که دوی کرمانج بوی عدالت بوی حقوق بوی özgürlüğü تو پرسی مینه متونه اون سوا چه پی کتنه چه ما پی خانو کبنه خیره پی کرمانجی خانو کبنه که نا اون هزار جاری ترک دن که ترک جوار را نا و جیران ترک و قاول نا که و یه ونگ بزانن و کرکی خراب کرمانج دن کن ما زمانی ما وندانه زمانی ما هر چشتاکی می ناموسا می اونرا می شرفا می دولتا می روکی زمانی ما تاوا بو همجی بیرا تاوا تینی از این دو کار را بگو کار را کچ کار گیور را تیمه وی جاره پشتی خب هفت ما زکی و بیشه سر که تینه خونی می بوزقه کم رایه پدیم لخونی می بوزقه نم 5000 میزو پوسا می داتینی یه پاسالاتن یه دیندارن این سالات وی لاکوی گی که چه اولی امبیانه گیش کرمانجا در کاتنه اون چه ما کرمانج نام خاق قای نام نفی ترکا کاتنه روکی کو هم خاق قایل گونی هم افسر کردیم واسه چه ما شرفا می پرایونم بی یک واب یکی را بی پشتی خب هفدن کم دستی خفتن کم قلقیه بکنی کم پی و دیسا نگرینی ما تکش مار دوله لی نخن کمیدم ویش خراب نعموس کنی از این دو کار را وی مساجه دو کار را تشینه از این کس کارجی چاوا پاشت که ما بوکای چاوا پاشت کن اونی گنجن اونی آیدنن اونی گرجه تیونن ما پیشیه ویجه و خیره وانا تونا اونا ملت وکیلی اونا بلدیه باشخانه ما پیشیه ویجه و که مایه متونه سرانی ما پیشیه مدن پیشیه بر مخنتونه همه ورطینی ما پیشه وکر امون کی بنوم بشه بوم ملت وکیل مور گوتا چه مواد سوا و بوم پیشیه و وک مویجی تکابن تو که مایه متونه لدوغی بلدیه باشخانی مگی جن مجلس سیاسی مگی جنن لویا گنج ما کرمانشتونه این چه فادیت کنه و نفادی و سایقی وی جوار راه و ام جهانی جن جن پر قیمت کو ذات بارشی نوه او دنیج نوه هر تشتاکی سر و چطوره اون میجینان می رو کتار دواری خنان یه سایه وعده توه اون یه پر دردنجی دیچی زکی وعده بچه دو اقیانوسا سرجی هانه اما جن پر کحیلن جو پیش خدا برتدن هری خواهش کسی خواهی کرن ناز نه اوش قیمتی میر که خدیسا بزارن ما میرش قیمتی و بزارن چاوه و گیو پاشته کرد ابج دست تا پاشته کنی گلک سپاس بو و مساج ته قیمت براستی جی بانگوازی جن مرا جیسانی مرا بینی زمانه میوان داد به کلتورا میوان داد به گرگ یدن ام لوانا خودی در کونی وانا جی کی بکه ترک کش مرا ناکه آنجا هم بخه وانا دیسا لی خودی در کونی جوانا چاره سر بکنی یعنی یه هری مهم جی زمانه میتره از ترم ترکیه باره است که ما کرکه 5-6 سالگی ترکه دنگ دکنه از ترکی کرمانجه دوبه انه بو ندیور یعنی مری پی دیشه براستی یعنی جبرکو قرش نها بکرنه قرش به ترکینه یعنی اگر که دست ما واره بلدیه ما هبن چما قرش منی کرمانجه بن چما زمانی ما گران اسیمیله نبه یعنی گرگ و تشتانه هم تنگ گرانی بسردنی یعنی ما زمانی ما هری مهم جی زمانی ما واندانه به یعنی لبه خودی در کونی من اشته نور نفرقیه کاچ کو منی نور نفرقیه ای کرکا زاتونی تشنه مکته و ترکه تاویسینه چما اون کسی بوکه خرا دوکنه اونای نکه کرکه خراب کرمانجه دنکن کرمانجه زمانی و تابا بی اون نتشتکن اون یه تابا همه نفس زمانه خرصد دنیا دولسیونی دولت ها مش زمانه من هر چشتاکی من زمانه من اون ده شرفا به چما خر زمانی خنوزیا گو که 50 سالی گوازنای کرمانجم در نکد ترکا قول نکد بی ترکا مکه و قول نکد یعنی اون یک خمودرین بکنم بین کر که بی ترکا داد کنه اون ویج حق نکنه اون نابرا سه کلتورا ترنت یعنی نه اون اروپاله بون نه اون ترک بون نه اون کرمانجی بون قدر چخه کرمانجی خواه و هر دادن حق نکرد
ناوه ممکناتونه هر کس همالی خچی گیانه خچونه سر و برسه یعنی سوا به خیار ترکا کن امیلام ترک دنکن ما کر که می ترک رن بزانن ما ور بکن ما یونیورسیته خوندی گپ کرمان جداند کنه با bir kültür meselesi. Tek geleceği kabini. Tek bir kurmancıya kabir ne ki bir ki bu badala mesava çıdı. 50 سال bir badala sava çıdı din sava bir zamani tadın sava bir zamani. Ek bir zamani jo aciş. Un pe Türkçe kas namik çır bukni. Da karatıyım. Da ki me bir zara za qatnar za xalq ra doşin ra beş qardaş ra çopli ra. Jot qafasi ra jo yoratıyım. مقاتل ولا پاشیا پر پشمان بم دستور نکرد Yani hinek va fırsatı ders naketi yardımım are. Amar Dicle disa dayı kami tenge tu nabere piti wafka xavaxa koxke tu girti. Dicle az varım ta cane لرجلات از بیم به سلوگان جن جیان آزادی به مرنا جن آمینی از بیم تکوشینک مزن دست بیکر تجبو و چه فکری یعنی او تشتکی پر بقیمته انها او سلوگانا لهر زمانی که دا تگوتن یعنی او چه تأثیر کر لسر جنه گوریته براسي شهید بونا جینا امینی تشتکی پر معظم بو جبو روشلات تایبت جبو جنین دنیا اما جبو روشلات زیده اکبو جینا امینی سمبوله که دی سمبوله که براسي جینا امینی شهادت اوی تشتکی گلک گرام بو گلک نخواش بو ام حمو بن تحصیلی دامان حتی روژه ای روژی به هزاران که چی مج بندستی دولت روشلات دا یا ایران به سراشون روی حتی نکا کس نزانی که داری مالباتیان خورتی محل رو ساکنتی به صدان خورتی محاتن شهید کرنه لی شهادت جینه آلی که مگود گلک نخواش بو آلیه که واجی گلک خواش بو چما خواش بو جنین کرد به دنیای زیده تر هاتن ناس کرنه بله بینگاوه جنین کرد زیده تر خورت بو زیده تر قوی بون مالباتا من دروشلاتا جان که کچین مالباتا من خارزیک من از کارم بیش مهندسه که اوجی باور بکه به اوکچت بیجنیا دسمالا سری خو ساکنتی به اراده که خورد ناف جادید میشه از پیش تلفنی دام پلیس جرا گو سری آبی که گو پلیس گود از ببور از ورم از ایت پارچه ایکم برای افتشتاتو نبو شهادت جینا امینی جبو من تشتکی نکو جبو من جبوی حمو گلیمه کرد جبوی فارسی زمانێک فارسی داخەونوێ دەرێ ji bo an jî gelek pîroz e çunkî jîna emînî bo remza azadiyê ji bo jinê bû kilîdek dergeh vekir rojhilata berê jinê Kurda taybet gelek bin dest bûn destpêkê ji malbatê pişta ji dewletê lê piştî şehadeta jîna emînî jin malbat taybet زیدتر ریوکن جنی خورا کچی خورا باشتر بونکا اری هندکی هنه هی عینی دمیجی دانه لی گلک یاش براسی درگه وکرن زانین جنبون چیه قیمتا جنی زانین از هیویدارم چه جنک نه کشتن نه شهید کرن چونکه رحا جنی جوی معستره لی اگر پیویز بکه جبوی آزادیا تمی جنین جهانی تایبه جنین کرد جی انسانیتی جی مروی رحی خوگوری بکه بس مروی بزان به پش خورا مروی گلک جنا آزاد بکه افتشه گلک پیروزه جینا امینی رمزا آزادیا جنی درگه هکش بو جنی هات وکرنه ایدن ابو سمبول همی جهانه اری او بو رمزک براستی تکوشره سمبول جنین کرده ایرو ام چونی جیه کی آلمان را ما برنامه چکر از حوال دیجله براستی ما چاوا گو جن جیان آزادی همه چپک دان یعنی بکردی بله بکردی گر به آلمانی گر به فارسی هیچ آن زمانی دو بیجه
او سلوگانا یدن دیاری دنیای بو از بیم همو بله جهان راست. ناستی که یعنی بلکی دو وقت گوتی نب میناکه که خوش بو جالی کی داجی جنین کرد هاتن ناس کرن جنین تکوشر هاتن ناس کرن یدن او بو سمبولا آزادیا جنان از بیم راسته. اره از بکرم که به سدان به هزاران گریلا شهید بوند روجاوای کردستان دا بله جنین می کرد دنیای دا رولا خو گرتیه دنیای دا خدا ناس کرنه گلک کارو خبات کرن هیجی دکن هیجیه بکن لی پشتی وان گریلای ما کو شهید بوند روجاوا دا کارو خبات کرن پشتی وی جیناش هات سر براستی جیناش تشتکی جدا بو هفدو تمام کرن اره هفدو کامل کرن سانی اکو بیجم نوی بو لی آختی تشتی گیش دیا تمام بو براستی جینای شهادت آوان تکوشین آوان خبات آوان تمام کرد زیدتر درگه و بون زیدتر دنیای آوان ناس کرد یعنی جنين اف تكوشين تشتکی جنين لتشيا حتى انها بصالانة شعر دكن اوجي دهات الناس كرين هنجي زيادتر قيمة وان هات زانين يعني اوجي هات الناس كرن ام بيني از بفيريه دیدارم د دنیای دا تایب دروشلات دا د باشور دا باکور دا دروش بله آوا دا ام جن ببن دنگی جنین کردا جنین جیهانه از ده حبسه دا بو من حبس کشان مشترا گوتی تو زانی بله نزگاتیا 5 سالا من حبس کشان دی گلک جنین می کرد حبسه دا هنه مالبات اونا ترکان دیه چما چالاکی کری چما خبات کری چما دنگی خو درخستی هم بری دجمن او گرتی کری حبسه دا مالبات چیجی خودی در نکردی ام ببن دنگی وان راسته ام ریندن جنین ما او ساکنتی بکن حبسه دا مالبات چی نخواست دولت چی بخواست تشتاکو بخواست ظلم بخواست سروان بمشینه از جريكي یک خودي وان ولا بوم نكت از یک وان بوم از دمو کتم حبسه دا ترسا دولت ایرانی دا چید ببرا به مالبات آمن جمع خودی در نکد واش تشتكي بالكيشة از کارم ویژوارا بیجم بلکی نه گوتنی اما گرک دک هندک تش راستی ورن گوتنی دا هندک گوه وبن هندک چافجی وبن بله از دم حبسی دا ابن دستی استخبارات دا دولت ایران پیستابوم از 4 ماه تنی ده حجره دامام خیلی 5 سال حبس 4 ماه از ده حجره دامام از دم هاتم گرتنی تلفونا برای من کر استخبارات اسکیلکا ویرو نشتبو موی işkence dikirim biri مرا تلفن کر گوتی فلان کسی گوتی بلی کرم که فلان کسی گوتی خوشکات ما گرتیه عمل استخبارات تلفنات تکن دستی ما دایه تلفن قاپات که جرا دیا زلام تلفن کر تلفن را که برای من تلفن وی زلامی جواب دا گوت ببوره اف تلفن yanlış تا تلفن کری تلفن اف نماره yanlış تا تلفن کریه يعني التا خودي دار نكتم جمن خادی در نکتم از 3 جارا محکمه بوم یک نهات برداری محکمه يعني او جبور رژیم ایران وقت حشکه لوما نه يعني جي دبي جنك برا المال رونشتابيو شما شو هم ترساوه لی افتر مزه چتر سگنای سر قبول کرنه گو معرف که چا خوشن آخر عدستی دجمن بگه بله اف نای قبول کرنه اف تشتا نای قبول کرنه راسته برا که چا تبه برا مالاته دا به باخ و شروی بگه اما را دستی دجمن نکه دستی دجمن دا تکوشینی بک شر بک خبات بک که چا خوش ناف دستی دجمن دا دخ پشتینگا گل که چا خو باخ فلویس کر اما دستی دجمن دا نهیل يعني چه اونا دبا از دست دجمن داهیشتم از دما چون محکمه بیه من کلمچه کر بوم بیه من حقای کلمچه هستن دیدم او حمو رشوشنی بوم از وانا چجاراش بیر ناکم يعني از گله معلومات جرات بیجم تجي ويدعمل ظلم خودي و دار زور نكت بابي تا براي نه دكاتك خودي دار بابی من نكت امر خودی کری برای من یک تنه دوان سال حبسه دا وان وقتی اشکنجه دا یک جمن دخوادی در که تنه دایکامن بو ليس جنك بو يعني اره دایکامن بو چما اشتر من ایشوجان کشانده بو بافی من از بچوک بوم امری خودی کرد به امری خودی گنجی از معزن کرم پیر بو اره نه مها از ذکی خدا خواهی کرم
eşya min zanî bey min rahat jinek bû ya ku بله jiyan dabû min dayika min bû lê birê min na malbata min na ev tiştek gelekî giran e ji bo jinekê ev راسته gelekî بله giran e ji wê rojiyê datir ji bo min gûte da min gavê dîş gûte da qehremanê jiyana xwe ez im راسته dema kesekî bixwazî bax ez rê nadime biaxive çünkü tiştek min jiyan kirî min jiyan kirî Axtê min jiyan kir tu wê derê bû te destê xwe nehavît min îro rojeqê te tunê ser jiyana min biaxivî بله ji ber wî jî ez dibêjim jin dibê her tim ji hevdû xwedî derbikeve roja tengav da dayika min ji min xwedî derket jin bû çünkî dayîk bû afrêner bû ama birê min na birê min hîç na جان گلک سپاس گوتنه ته spas براستی xweş همگین بونی biborin ji min û yani xemgîn kirin eman dik rastî ji heyê dibê werin guhdar kirin راسته بله يعني جنك تشد بابرا ببا يعني ام دبي نعموس لسر جنه شر لسر جنه يعني هر تشتك لسر جنه تکرن روزا که ونگ دا جی مروف اگر خودی در نکوه براستی جی مروف بی دیشه چه دبا برا ببا يعني جن جیانه ام بین جیانه گرک خودی در کون ام گران بر و توابون برنامه خطن راستی جی وقت مگوتی من نزانی وقت چوا در باست و گلک مساج هاتنه وقت مگوتی تکنیک پروبلم هیرو لجا من هی از نکارم مساج جی حمله بکنم تو پرسه گرینگ تنن از باورم yani pırsıtına bin mesajı ne kandın hiru az bejim gotine ve dawi em bigirni heri dawi jî Dicle ji mera dîsa strankê amade bike hetin gene bifikre em bi sariya destî bikin piştra dayîka me piştra yani gotinê te em xelas bikin Sariye can tu dixwazî herî dawî tiştekî mesajekî te tiştekî dixwazî pê heye Sariye Çok çok teşekkürler. Çok güzel ve anlamlı bir programdı. Bugün bir araya gelmek çok güzeldi. Yeni bir gün oluşturduk. Anlamlı bir günde buluştuk aslında. Kadını birleştiren de budur. Öz gücüdür, varlığıdır. Bütün kadınların gününü tekrar kutluyorum. Jinjiyan azad ediyorum. gelek bas ajî ji bo tevlêbûna te kêfxweş kunî her car jî kamera te jî teknîkê problem heye careke din hêvîdarim tê çareser bikî gelek spas roja te jî pîroz be em warnê dayîka me Şaziyê tu dixwazî herî dawî çi bî tu jî gotinê xwe dawî bî Bütün dünya emekçi kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Kadınlar ölmesin, jin nemiri. ma jin nemirin ma jin bijîn Dicle tu dixwazî tişkî bî ez yani tamam bû da yadê gotinê te dayîka Şazî Havale ve dere gör salafetim, cevap baştıkım, cevete baştıkım. İnşallah gelek sala spas kap xeyir be, jin sertnefını ekabın, jin özgürlüğü kavuşmuş inşallah bizni Xudi. Kem her tişteki jin ekormanca bikin. Her tişteki tıkına çok şükür em tuvar yona geçtin ama hin perişo bikin. Ma ben pişti ama xdame perişo bikin. Hem bele jin xej inşallah bet Jiyan xozin, hem yok nitiş naxozin. Hem tekam pişti xap her din yek bin. حسودی ناف هفته مگن بیل پشتی هف در کevin لرقی هف در kevin اجی گلک پاس دکم جبو تبلیبونا تا جبو ناسینا تا دستی تا پاش دکم ایشالله از هاتم ترکیه جازı تایبتی وارم ziyaret etaji لخرن مسکه ایشالله me program kadın dise Hatta behav mesela tekin şöyle bu. Ayşe tamam programda başarılar diliyorum. Nice gelek başarılar. spas gelek spas بگوتن دیجله جی ام یه تجی هیننی بری و از خوازم بیم جن جیانه جن دایکه می شازیه گو جن خواسینه جن دنیای
جن وجدانه جن احلاقه جن پرگالا مالیه قیمتی خه بزانن شخه حز بکن و قاسی شخه حز کری قیمت دایی خه هر کسی قیمت باده اجوا گوتنه خبیم از گوتنه دیجلی جی هینم بسترارا دیجلی جی دایی بکن از دسپیکی گلک سپاسیات دکن داره قمر بچارتیشون havalı dara göz salaft ki Muhammed Ayak ve herkese çalışmıştım. Bütün oradaki çalışanlara hepsine selam söylüyorum. Öpüyorum hepsini. Gelek spas. Selafet açın geç naşune. Tamam Dicle Kerem ki. Keremdar bir ez gelek spasiyat etkim ji bo îşev ev programa xweş te çêkir em hatin dora hev me bi hev re xeber da rastî rojek taybet bû rojek xweş bû min hev dayika şaziye nas kir ez gelek pê kêfxweş bûm rêya dûr ez destê maş dikim hevala sariya silav û rozê min boye heye min ew nas kir dîsa gelek bi hebûnayê bî dîtê navê nasîna ez kêfxweş bûm te hevala min zaten bi nasîna te ez sertim kêfxweşim هیویدار مجن چجا دستی هفدو نبردن هرتن پشت هفدو بن بدینی هفدو درمان بکن ببن ملهمش بو بدینی هفدو نکو ببن اکو بیشن یارا باندی ترک یارا باندی نبن جهر بن ملهم چونکی امن ام ایشی هفدو دزانن امن ام درده هفدو دزانن امن ام بدینی هفدو دزانن چونکی ام همو عین جیدا هاتنه بریندار کرنه راسته هیویدارم شبکه خوش بو بمینه بو بینه را دیسا جی از روژا جنین همو جنین جیهان بتایبه جنین کرد گریلاین سری چیا جنین حبس و زندانا دا دایکا همویا پیروز دکم هیویدارم جن هرتم سرکفتی به و هرتم دلخواش به دنیای دایه چونکی دلخواشی و سرکفتم پارامه گلک سپاس اجی بو تبلیبون آتا ذات ناس تکنی وقت گوتی پر کیف خواش بون از نها استودیو اشتر دیلم از خاطری خب بخوازم حتی برنامه که دن بمینن دخیر خواشی دا وقت من گوتیش خیلی حز بکن قیمت خب بزانن خاطری و دیجل اشترانا من خیر خواشی دا گلک سپاس ای واقعی دنیایی چه دنیا که به وفایی ای واقعی دنیایی چه دنیا که به وفایی امر توی جاردنایی فقیت رال به دنیایی امر توی جاردنایی فقیت رال به دنیایی جای مشی به دومانه همی گل و ریحانه جای مکسی به دومانه همی گل و ریحانه هندر تنن به درمانن مسکن یار زریانن هندر تنن به درمانن مسکن یار زریانن ای سلامت یاوه هیویدار مدلی شو ری ایلون بهنا خمگینیه آخاتی پلن زرهمی جبا وارزینین آرام هیوی باران دکن ده سرنجانا چوین دامه جی جیهانه کی بربیه کی دن و ده کلجانا و دیتینا گردونا کدن دامه ری بر بگردونا من و دریج دبن پاشجی دلی من بسرهو برا سترانه و درجن تیپ به تیپ جروناهیا لسر سر من بکتی بدرجن
nikili penûsê. Ji bêhnivandanekê min diwestîne bişinda. Dem dîsa mizgîna cîhanekê dide. Îlon ji bo min şemûqa destpêkeke nû ye. Hemî caran nizanim çi ye, lê wiha hîs dikim. Li tenîşta destpêkeke nû me, ev rêyên espê de çû me, encamên rêyên bêhatî me û xeyalên min mizgîndaran rêyên espê de her min. Di awirên bi min hevî berîkirin û berxwedan jiyandî da ku niha her tiştî nikaribim binivîsim jî dîroka we binivîse. Baş dizanim, baş dizanim.